el komiti mo nei tau sanga ia e mai mo ina le tatou atunu ia whalinga o tatou tūma nganu ia mise o tatou whawhiwhianga wha Samoa po chetia. Yes, that's correct. This year, ladies and gentlemen, we celebrated 34 years of the Teuila Festival. We're so excited to have you join us this celebration of the Samoan culture and tradition. Tonight, you will witness the Teuila Cultural Silver Exhibition of the Mauluulu, Sasa, Fataupati, and Tawalunga. Ole tatou whawhiwhianga mua nei, i nei e whiawhi, whiawhia e whawhelo iatu, i ole matanga luenga me tutisi. A warm round of applause to our first dance, Ulu Moenga Tuai. Le Moenga Sawia!
mai le tanga luenga le tisi mai le luenga tuai ya na wanga mai mo le lato tau alunga kama ea tuai le whawhia kianga mata mo fie le tātou atunu o loa manoa lunga le tātou utia ya ngai mai ai mai moena o no leo ai atu whatu mulia tātou whare mata ya leo whamaea mai ale whawhianga leo mwena i le lato taukou Tasi nei vaenga tāua o tātou wanganu, o tātou tau arunga ana li tau poupo le manaia, ia e whamaea e foi whawhietianga wha Samoa. President and the Methodist Church of the Tautua Youth Dance Group for their amazing display of cultural performances. I'm sure everyone has enjoyed your performances tonight. Malo lava whaaptailo tō sao I te Teuila le ne tau sanga. Whaamtai le sunga le tau simtanga luenga, sunga I sako, vai sangote, ia marau tarvou, mai leo moinga tuai, ia molo tō sao le Teuila, Lua penga te whai langi le malo le tātou atunu, o mai moa mai so se I tū o le nei lalo langi, ia mese foi ia o Samoa nei, ia tārofa lava, mese foi o le malo le tātou atunu, ia ua mai moa ina I le nei e fiasi,
o roa manoa runga le tātou mutia, ia ngai mai ai pe a whai e leise maenga, ia o le lei mai lau siresina manau mai moa, ia awa tātou whawhiwhianga i le neipo, tia. Ladies and gentlemen, we have more spectacular performances lined up for you tonight. Next up, let's welcome on stage our next dance group, the Congregational Christian Church of Samoa Youth Dance Group of Tautua. Ia whawhaira ia tuloa, ia le tātou whawhiwhia rona lua, ia le autarvou, e whakasama i le whiaunga Tuamoa, ia le sunga le ao, ia whale a kui, ia male autarvou. So ia!
mai na mo mua al whakianga, alau taravou I whakatā mai toa mua. Nā rā sauni mai na tau tau warunga, ia ese umar whakatinoina, sā, ia e meisi al whakatau pati ma maurolu, e vivi inga o awhianga. Ladies and gentlemen, it is now time for the Taualunga, the grand finale. The Taualunga is a deeply significant dance in Samoan culture, traditionally performed by the Taupo, the daughter of the High Chief. This dance symbolizes the combination of celebration embodying grace, dignity, and the rich heritage of Samoa.
te te mai se pa pa tele na o fa mai ia le pa te fianga o te vo e pa ka sa mai la fianga to amua mo moli atu le fa te tele ma lo fa tai ia mo to sao ta ua o le fa na tuina o le tolu sku ma fa to sanga ia o le Teuila o le nei to sanga a tai di sunga le wao ia mese presidente ia martato o torbo ia sei vai foi o tato por calame nei tao ia sei fa fonga mai foi ia sauni mai ia le sia tato au fa fia ia tia o nei fa fia nga uma ta penanga o Teuila ia ile mafai ona fatino ile lango mai ia le telo tato kam. Amazing sponsors who help us create an unforgettable experience for everyone. The government of Samoa, Aliki Investment, bringing the world to you. Taxi, Oa'ualea, and Tautua Beverages, not for the Mosi. Vodafone Samoa, together we can. Bank of the South Pacific, our bank, our Samoa Commercial Bank. We are Samoa's best choice for banking. SAP, simply filter, chill water. Wetslove Travel, helping you explore the world. Beat Brothers Enterprises, be better every day. Samoa Observer, your award-winning news. Red Cross Society and FESA, Fire Emergency Services Authority. Your contributions have truly made a difference, and we couldn't have done it without you. That's what I tato variety show ya tele tato fai longa ya maise vaenga la tu faina ya fai e te awai mai taiao ya tato variety show le tele fai longa la tu faina ai fai lo atu le tato au fa fia o le au tarvo o mtanga o vai telephone. Up next, ladies and gentlemen, we have the Methodist.
Sawalunga. To our visitors from overseas and welcome home to our Samoan diaspora. Talofa, talofa lava. Maya, tanga wenga me tisi me beteleucha, molenato malunga. Fatelo et foi de malo tatu tunu malanga maya tunu mamao. Manuia. Fianga au taravou me tisi mai tele ya sunga le fatenga ya rope tiata mai fatua ya mesho tato taravou ma rofa tai ya wale Teuila le neto sanga. Thank you, Reverend Robena Asiata and Fale tu ma lo lava fa fi fiele ne afiafi ma lo fa tai le to sao le Teuila. Says we would like to remind everyone about an important aspect of our festival. Of our commitment to environmental sustainability, we're pleased to offer a plastic-free event. For your information, we have water dispensers installed around the Friendship Park area. And thank you for being a part of this initiative and for helping us make 2024 a more sustainable event. Now let's welcome on stage the Congregational Christian Youth Dance Group from the village of Saulo Fata. Ona tuvalia o tato por kalambe ya ina tato giveaways ya naifa ilonga ya mawa ifo de ata ya pole nei Saulo Fata sawia. Yeah, see.
pat patimai ona wa ngai mai sa ro fata i lunga fata le cho tango fie
Azei Pati mai le tata o tuno. Ta fia fianga mata mo fia malau tarvou mai salo fata. Ia na wanga mai por fati noina. Ia le lato tau lunga malo fatai sunga pakenanga. Ia o sai por fatua e mexer de manoli. Tato o tarvou. Ladies and gentlemen, please let's give a huge round of applause to Tautua Fata Youth Dance Group for their outstanding performance tonight. Fatai Te Lava Tautua Fata for the incredible show you have shared with us tonight. Mahalo lava. Pati mai o naua whamaea mai ka fia fianga mātanga o fie kei mātanga o fie le tōninga rau taravau e whakasā mai rea fioanga o saulu o whata ma lo lava whatai whafia fia ia wāra whamatuina o le tolu sumar whātausanga o le Teuila i le nei tausanga. Ladies and gentlemen, as you enjoy our cultural performances tonight, we also invite you to explore the wonderful food and handicraft stores over at the Samoa Cultural Village. Our talented local vendors have prepared a delicious array of assorted dishes and refreshing drinks for you to enjoy.
Also, don't miss the chance to browse the beautiful handicrafts. Special gift, they have handcrafted items such as purchasing from these stores. You are directly supporting our community. So please take the time to visit the tents, enjoy the flavors of Samoa, and take home something special as a memory of your time here. Fianga sue fe filoi ia changa I mai foi mai lo wa inga tele tato giveaways ia la fatino ina foi le aso anta yao amai anta to fa na fatino le ia ni sia tato fai longa tu fai natu ia tali na ia tato fisili awane e tuole no fa nei e fa mai ala tato por kalame le tato show fi fia ora show nei ia ore a fa fia muri foi le mo tato fa fianga fa e faka sa mai le fianga o sa titoa ia le pata o le silofia o le auto lo sa titoa ia o le champini lea o le teuila le tosanga na sei mavaya today o le teuila ile lua o lua tolu le o toia ngai mai e fa fia lo to paia mo lo to mamalo ile nei fiafi. Please join us welcoming to the stage our last dance group, the Congregational Christian Church of Samoa Youth Dance Group from the Tautua Mai Samoa. Reverend Mai Chu Palale Manufactura ya Maria Tautua Samoa.
pianga matango ki. Malau tarwo e whakasa mai na fioanga o sa titoa oka se manga ia. Ia marofa tai o nau anga mai. Ia mole nato tau walunga. Teuila sunga le whawhiangainga Reverend by two palale ma le whaletua le perestene ma mamalo le ia ora sai foi o tatou whawhianga nei awe te tuua me nei ia ora tau mai moa se ia ole wa whalia taleni alo ma whanau e foi nei taleni ora. Yes, ladies and gentlemen, we have some great prizes to give away, so please don't leave the venue. We proudly sponsored by SAC, Simply the Best. Molia Teuila nganga whaftai lawa fiong. Lenga le SAC, whaftai le tō lang lango i Teuila le nei tausanga. Ia sei tamo mo e mai makinga sko fa ma kua au ma kua au ke sa sko makiki le fodi ya wala ba kama ya sa mo ile kama usam sama ya sa ia o nisi ne o failonga le tuinatu I se tasi foi au le lei tele ia whapea le atu lea. ia no ia mani tatou notebook e tu stusi ai na peni tono le aonga oi lo ngoi pecha moi e asa wai le whakisianga ko karbongi ngama ngai pensisi Pecha moi. Também a filma Apia. Macau e fa macau. Ai macau puisi. Macau ku ia pia. Mas fea. Vai que for. No it's Hawaii. Tafusi. Sifia Ioane. Hawaii lo swaki. Yang ni ia le la fa ia to filau tato fisiri. Motie. Ia digo. Ia le la fa ia to e tia le tato fisiri. Yeah, tamaiti o tato fisiri. Pia nei o tausanga o le whaalinga o Teuila. Te latu fisiri o le lona. Tolus fufa tausanga. Fia. Tolus fufa tausanga. Pati mai.
Ya, awale vela ko inga yakwa ya adu na do. Sa olo savani ngapu ya peta usipa. Oye makua ebo sipa na savani. Ya. O aile pulesili ale sap. O aile pulesili ole sap. O aile ngor fa fingene pule. Kiraya ku ya wenga isawang ni. Chef. Oh. Ya, de la suya to the start city. Pa fonga le ya tia. O fele no foanga ole sap mega store. Vai que uka. Esa ora ko yo me yo vai que ya. I know vai que uka. Ya. Chao fusi. Esa. Ya, si. Ya, de la esa ora. La voyelle sepio. Ya, wa inga sawang de da. Matato fesili mulmuli. Ole ale slogan olo olawi lo ai le sap. Ole ale slogan pos fa be a fa idia fa lawi lo ale sap. Ya, olha. Leo kele. Ya, leo malora tamalea. Tia. Ya, leo vai dei la lore akongani. Ya, fa tsai se pa mai. O mai mo ko. O feo so mai o kini ya. Amai ni me alo fa man vai ngare. Ya. La so tayao la matua tele tato fa longa mai le tato company telephone ya le Vodafone. Ya ino iPad o telefoni o mea umanga e maua tayao tele pelo kala mo ia no winga suma ya so tayao mai lo wainga tele atato giveaways ya o la fatino na so tayao o temi nei ya na tuina tuloa mo tato fa linga aina wafi sunga ya alema champini o tele Teuila to sanga woto nai ya marela to wainga fatino ina tato show ya sai pati mai.
le mai ona tonu para niko le tuta matau ya mare sunga ya saponu o la korea e na malanga tu saina e masina tene ya mo le pa linga ya pa lo ai porta ko si vai la off ya se fa ko ti mai sunga ya se nana luman vai e na wa lunga le tato fata. Ladies and gentlemen, this spectacular tradition is deeply rooted in Samoan culture and heritage. The art of fire chanting or sibab is a mesmerizing display of skill and virtue. Matsuma ya sei kana lua marvai. Opero ya tu sunga ya Nathan Paul Murray. Ladies and gentlemen, please let's give a huge round of applause to Nathan from the village of Tautua. It's hot, man. Yeah, papelo yetu. Sunga ya matu mapira. Mai. Malo, malo. Hey, hey. Hey, hey. Say lo la ngonga ka ko. Hey, hey.
Whawhairo ia tusunga ia si mati tōma rātai. Another round of applause for the amazing fire knife dancer. Lola Vale, the Polo Sao. Yeah, Whawhairo ia tuloi sunga ia lema, lema. Ia molana sima naifi lua. Please welcome Lema, Lema on his tonight performance. Sunga ia lema, kawa ia tulisi China. Ia masina tenei, ia mosetasio farina tele patino ai. Suraka kumoni. Ia sei pai mai le malo tato o tunu. Mekala reso ina. It's hot, man. Ia bebela. Ia tatono leo tauno mai ia ile siui o tato por kalame o le nei fiafi. Ia moria toi le fap tele le paia ma le malo tato o tunu. Ia o mo fai ona au fanga poto le tato malai matangi alu nei.
Awane ngalo le poa taiao po le solulu po le stofi o le amatua tele ni so fa fianga ye fa maria inai lo sumai matala o mai a wal fam na tuina o tonsu marfato sanga o le Teuila le neto sanga. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us tonight. For your information, our program for tomorrow, which is Tuesday, don't miss out on the Teuila food and handicraft stores at the Samoa Cultural Village from 10:30 a.m. to 1 p.m. Experience the vibrant Samoa Cultural Village tour complete with an umu demonstration and show. Then join us again at 7 p.m. for the Teuila Variety Show here at the Friendship Park, which comprises to be an evening full of entertainment and joy. So for more information, please do visit our Samoa Tourism Teuila Festival 2024 Facebook page for more information on the program throughout the week. Whataite lava Samoa. Aure ngalo manato tuo Teuila le neto sanga fatama ainga ina lo sio manga fatuma wina lawa nganu. Awane ngalo plastic free. Ile aise plastic fatanga ina lo ye tato vaenga lo ye tato vai fatumu ila ufavai ya awarfa ngaine tono le tato malai awane misi that's what I nisio fafifianga variety show tele tato fafifia me ya tuno mamao ni sila Australia mesho America le da fafifia that's what I tautua na beautiful Samoa fama ma Samoa ba ile tato la pisu ye ya luma ave tato la pisi awete pole olo ava no la tato friendship park ete eva ile po ya pe afai ya ete mana o tia ngai ro ainga molifa tele tato fafifia ne fiafisu mai fafia ngai ngom fortua mai se tato talabo le telo lo lato sao fam na twino le Teuila le neto sanga mai tato komite le Teuila lua o lua fa to fa so ifua man wi tele e to tele watu tato ainga le ne fiafi tato fe loi taiao same time same place here at Friendship Park to fa so ifua